joto sini press media friends sokno blai ke puila sini media friends sokno hambai maruo tini sini youth Tripura federations bai je movement Gumiti district ni 8ta block 3ta sub division te kaisa district magistrate ni je office one khaitini norok ni sahita sungmangkha chuba sumangkha tai across the state sini all news rokno sungfunugi mankha haisi tai blai ke hambai sini YTF ni joto warriors rokno movement successful khlaimani tai participate khabai khukbai khlaimani bage haisi tai bo hambai maruo sini joto TWF ni leaders rokno borok sungno chuba phai tinini o movement no success khlaimani tai joto hado phana hamjagai tinini sini movement no phainai rokno tabuk haino hai sung blai important meeting asukmani pore discussion khlaijakha a discussion khlaimano sungnorok ni thani saklainai sini buskango tinini press meet do phaimanjak phaikya honorable YTF ni president sini borom ganang sini Sir Suraj Debbarma sini bisingo phaimanjak phaikya YTF Khwai district ni president sini borom ganang brother Prosmit Debbarma sini bisingo phaisok phaikya YTF Sipahi Jola district ni president sini borom ganang brother Bablu Debbarma over haike Takarjola constituency ni block president tai kwangma dignitaries rok haisi tai sini o movement buskangni salo tamung nai lukurok no khobor nani bagai lukurok no saklaina ni bagai ang tabu koina musungo sini YTF ni honorable president no buskangni je sini movement strategy sini tamu course of action tongnai tinini movement ni pore abono sini honorable president tamnorok ni buskango saklainai Belena hambai sini YTF ni general secretary sini borom ganang Takuk James tini oro suno joto introduce khairmani bagai tebo bisas ke hambai maro sini joto media friends norong ni tini chaito mumbai norobo sungme baksa Gumoti hai hangkoro thangai norobo suno chubamani bagai watei satung salbrum nor sin logi tongai norok suno chuba no bela hambai maro tebo hambai maro chini joto warriors ro TWM ni president bonoba hambai maro TWM ni joto dignitaries YTF ni joto warriors ro Tripura Mothani joto warriors ro and even specially thanks to sini honorable MLA Sir Bishojit Koloi honorable MLA Sir Pathanlal honorable MDC Sir Ganesh honorable EM Madam Dolly tai honorable sini MLA sini barang Sir Manav Debarma honorable MLA sini Madam Nandita Debarma Riang sini MLA sini Sir Sanjoy Manik borok bahina sumai baksa tini watiyo joto pura kisi khayai sini tinini of movement yakaba sini of mass protest against DM of Gumiti district o jagao thangbai no bele paifle hambai bongna maro sinai di sung YTF ro tabu baike sung Whiteham press meet khaitongo thangnai 26 and abon sai sekang waisa 31 and tini te waisa singapore bo sawo tumungno government of Tripura sini district magistrate bini bagai kuno action nayang kangkai sing 2nd June sing joto office shutdown khairna nai abo sing tini joto Gumoti ni entire offices joto mani bebajana shutdown khaikya tala rakhaise and this is not the end omo paithagya omo just sengdro phaise amon manyang sao sing nijibo saimia paithak bom hai no government of Tripura takbo tini sak jora tabuk sarik jora kono initiative nayako kono government kono order phayako taksak jora I don't know bo jaga kachai tongobo khoraksa DM ni bagai tini wate jotono asik wate kabango tini joto sini warriors of choba khaima tong tamni bai tini asik important mo hain kana oban inklo tamotong region tamotong government of Tripura ni tamotong haisi and tini khoraksa pano YTF Tripura Motha TWM karei ঠিক আছে LOP Jitendra Chaudhary tai ni Congress Sudirai Burman saka but sini alliance je tongnai government tongnai BJP ni khoraksa jonajati muchanai ro
not a single person they speak about it. Right. Khorak sapan kok saya. Why? Joton bukhung muthumjak. Abon baina boroni kuno ideology krei tiprasani kuno hamjangman krei. Bubagrana sa hamjamai ke tiprasana bai ke hamjamai ba. Bubagra sini joto tongman haisi. Abon baina sungam tin ekdom clear message manka je government of Tripura tumung no mone action naya gang kai. Sung totally sajnai tabu sung bong no tai 7 din jorar nai. Tai 7 days. Tang hindi tabu wate jora kisa government ni je kuno procedure cholni phan mano NDRF the flood damage amdi je kuno tong hang kai. 7 din jotesto bongno somoy nai 7 din bising tumunu kun khaime hang kai. Tripura hastebo every district every offices jotono shutdown khaye road blockade chengnai and Tripura taisha 2019 ni je coronavirus je lockdown ng mahai am haina ni chances tong haisi mostly chances tong and government of Tripura BJP government of sungamno sanani muchungo sung alliance khayo sung Amit Shah Home Minister of India sini Prime Minister of India Narendra Modi ji bongno sung manchonman respect rewe sung borbai alliance kai sini tripartite agreement tiprasa agreement ni bagai sung borbai alliance tong and government of Tripura tumuno alliance tong tutui borok sunu install khanyen nayo hangkai give them let the government give a gazette notification haisi borok kaise notification tikhar di sung no government nangya sung butong nang haisi amgai please government of Tripura take this matter very seriously otherwise we will be bound to take such step baskango ekdom brihotto andolon haisi koto ni sete bo kotor sobang nai mo 2019 ni coronavirus je lockdown ng mani abo Tripura ungnai teisa haisi abo afru singtag bo sawo afru na TWF na YTF na Tipramota amno daito ta hantung afru chayata hantung ini kebang man news CPM ni bong ni Facebook page so sungnuka omo bomti andolon process antongai CPM 25 ta bosor tongmani norong no sung nori hoka tabuk television nor jibon man Tripura power of hygiene imang pan pang dihaisi abo Tripura bakawo minus sung wan sukja khaisi because sung tabuni generation Tripura azorani Tripura ya nong ni az CPM flag tlang te ye in club jindabad nai Tripura tamatang dihaisi amani kok kasana musum CPM no and koekta news channel to Tripura likewise what we have seen totally chin jemon headlines Tripura hairo emon ke communal issues namoi to tabu Tripura sob samay no communal abo especially sin joto media sonang sane muchungo when it comes to anything protest singke boni birodi khaya isi singke bon naro wanji Tripura sane abunu ti khaya sini protest tini DM Gumoti district ni jebini behavior na sunuga isi and in future if any of DM disrespect our representatives from Tipramota we will not tolerate and sungamno kuno dina digest khagela bas kanga abono bas andolon tisana haisi jekuno DM jekuno BDU jekuno SDM tomono sini kevo representatives of all my such intolerable behavior no use khaga hankai YTF TWF Tipramota sidinga chuk tonglak sung choba khainai abo sung funugoi rnai haisi sung je lukorong saka 26 tarikho sung talarnai min surnai by hook by crook haisi abotai kuno dine excuses kre second June sung tinin di hajira sung funugoi kaisi and bus kango government of Tripura honorable chief minister all matter no jodine serious concern na ya hangkang kai bus kango it will affect like coronavirus lockdown in Tripura haisi entire state sung tini age bo sawsung Gumoti district simi effect lak omo sipai jolo be effect nai south of effect nai khwayo be effect nai unokoti north dolai everywhere after effect nai after sini sungno daikto sini chaya nai sungno tawan sudaisi so omono sini bage final request aboni pore na government is sung khnagla guli order no sungtai kirilia kubikok sanata ngai YTF bro sila ni khorang guli ni khorang no sung kirilia aboni bai ang sanani muchungo tomungno omhai behavior no to khangkai please don't let us to take such step
which was never happened in Tripura haisi sengabon mai nang sanani muchungo amo belen serious bong ni bagai serious epanom chini bagai serious haisi aboni bagai ang barbar sawo government of Tripura no khoroksa DM bai ja tongnai na entire Tripura sabai ja tongnai who is more powerful than you all haisi amo mai ang sangnan muchungo bong no tomuno mai ke khaya ngai we will be bound seng 26 तारिख 3 सोमवार कानी सोमवार जों अ आंदोलन खानि चान्सेस दं आइसे आपुरबो सोंता सिनि जतो डिग्निटरी सिनि जतो रिप्रेजेंटेटिव्स एमएलएस एमडीसी बाय जों डिस्कस खामनि बिसिंतै सिनि प्रोटेस्ट ता चेंफिनाय हामबाय जोंते खायसा अबनगि माखासे जेति प्रामा खा प्रासार नबाय गक साव सुग्रम बाय गक साव बरकसि दिनि पाब्लिक नो मिसिवै अबाके प्रोटेस्ट खायनि जेता साइड दंनाय दङ आंनि फासिनथिनि फासिनथि बबाय गक माव It is true that tabo Tripura mo thaba Tripura sini kok thai sab kok sanai tong bobag rabade tai Tripura Tripura san bai kok sanai tam tong choba amon honai si wate shatung nobar ferang jekun somoy choba khanin bai prostut ready tong kha abongka bobag rani warriors ok bobag rani senkrak jigrok abongka Tripura mo thani bedek YTF TWF rok haisi abo sung totally clear cut no go haisi tini kebang ma आउन मोजां थाजिन सावजेक तिनि गोबां मा बीजेपी जनजातिनि जे लीडर्स दंनाय र बरक साकसांनि सिमिसे बरक नायक्राय हामक्रायनाय बरक तिनि बुबाग्रा कायसा मीडिया न्यूज अनुसंधान होते बातपर हंजा पुरो खरक बसे कक्ति साका आफ्रो वाइटीएफ थांनि प्रेस जों आफ्रो एफआईआर कपि रियो हायसि तांगे आफ्रो का नों तंग नों खायमियां आउन मोजां साना नायो बी ट्राई टू बी फर्स्ट नि जातिनो हामजाना जों चेष्टा खायजायसि पॉलिटिक्स ना हामजागै Politics na kun dina basi grak nang jini duku kostong tongfru nini boron nono nini baskanga bazauna haise BJP khaida CPM khaida amanya ang totally kok sanai BJP fan khaidi CPM fan khaidi dofana hamdona rengdi haise dofani kok sadi ti prasani bai samung khaidi MLS di bai bolong khab dise tong aje oba ke balance political party ro bor se ta ba ke really protest khaje na ka je bor ruling bai ya kabdi khaidi tese tikuli na ke bong totally sajo drama sa ni to apun tam sa si tabuk to kubikok sangan thang angkai tamu Congress tamu CPM jespan handi even BJP fandi boroni tabuk jotni se kirimani bkhau kirimani habjaka Tripura mo thaise boroni bai kirimani ke Tripura mo thani kirijago abang bai bor tabuk Tripura mo thano bor attack ma khaine haise जों बार-बार सावो if I am not please here sini Congress TMLA sini Mr. Sudhir Berman no mukhnadi through media bono basang sanani muchungo we are not here to make happy to the government जों bonor khusi khainani bai tongya we are not here in the alliance to make the happy of BJP government in Tripura we are here for our Tripura Accord which was we signed by government of India not with the BJP government by government of India in New Delhi under the leadership of Home Minister and Prime Minister not with the BJP government it's with the central government जों बर बासे accord sign kai phayu sini accord no जों मानसुगो abo implement ungthung ba ungnai tomong na implement yankai we are ready to withdraw from the alliance government now today tomorrow in future tak kasi kok saka belai saja kaya saka patau kasi sigo kasi kas saka nai emla sudre gor mas saka di berma tanjo to saja gitu kan aw tak kasi tip kapo ang sunan musungo MLA Sudhir Berman Tripura Accord ni bai besek person positive tong jefru Tripura Accord sign khaipru besek person bo support khai abo bonon masna haise CPIM jara kola patani sanai sine agreement na tei rong no whether it is from CPM Congress jespan haisi tamni bor tini Tripura mo thana kola pata agreement san khai BJP be alliance government tongi tongni bor wan chugo kintu bor ki kubuni Tripura sani ekono support da khai yongai Congress tongi phano nung sadi haisi Tripura Accord implement ma khainai kok sadin sadi bongna CPM no sadin sadi Congress no sadin sadi but bor saglak a Accord mana furke bor bukha dig klejana haisi bor no sadi you please tell Sudhir Berman Jitendra Chaudhary, leader of opposition, to support our agreement which was signed by government of India. Bongno sadi assembly kokti sadin sadi Tripura mothani agreement bufuru implement khanai sungnin sadi bor rights tong haisi. Kintu sungya woi media phai kok saman inkai abo kaisa public na blunders namo haisi.
kaisa public no hoirani samlan che aba tekunuya clear message bobagra tiprasana hamjang masai kewa tiprasana hamjang maya aba guarantee তাও সুজনা রোলিং গভর্নমেন্ট ফাসিং দে কোনো একটা রেড গ্রিন সিঙ্গেল কোন ফান খায়াকো ফলো খায়াকো as of now sun kuno red and green signal maya ko maya ni maya aboni byapar borok aboni sung saka tini sung starting go joto gumuti hankoni office of byabano bondo khaireka buskango entire Tripura district ni hankor bondo ngbai sinai abo sini bisingte sung sakai reka tini and sung saka means sung funugo bersinai abo guarantee because YTF ni bukhoni job amwase ko hankai abo taise fiogin na harjagya and tumuno government of Tripura obonoti yi borok I sung tabuk transfer khaisinai tabuk khe sung transfer khaimbe simi sung sini bakaw sung sontusto inglia tabuk totally bono suspense sung nayo haichi suspend karon tini watiyong mani sung bojotono ekdom table sini dehani bikhum basakha sung tawka bono bin transfer ya bono sung tabka suspense nayo haichi suspend remain means entire Tripura is going to shut down like what we happen in coronavirus.